Zamzo Production YouTube channel thir tu te in zawai in chibai kan book acheu ole tun trum chiu Kristian Outlook magazine in China rama Kristian in khawngaih police in tibuain an man ti thu an chu hian ngai thladon te ang August ni somni pakhat sang ni somni pani pathian ni choma Sunshine Reform Church changchun China in khawngaih chu tual chung police ten an tibuaya Kaushan member te kut an thlâka kaushan pastor gumuyun le anupui li gujiangi le kaushan shroi tu dang eng mozat an manzui bok police ten anti boy lim hian pastor gumuyun a chuan kaushan mi puite thlamuang taka tura shilin an in lama ho turin angena police te chuan kaushan mi puite chu biak in pon a lo changin kut an thlâka leichara mai chithen khat chu an nampeta an singa pani phai chu ni khoshelovin an ngeng he Aten chu kholaya an thing thi a mang ang takin an tret chel chulmaya heti lai hian pastor no pui chuan an bula papakhat chu emergency medical services ko sakturin angen hial ani heti anga police ten dim lo taka ko than mi pui te kut an thlak lai hi video alak ani a Kristian te chuan mi pui te voto su police in nilom ni engatinge in vuak thei jok ti in an au hial Police pana chua chal tu mai che pakhat po an mana motora an nuk lut zui bok police pakhat point mi pakhat chu akora potin an nuk bok police te chet dan thalo la tu po police te hian an vo bok ane Sunshine Reform Church te chuan he thil thlen nu hian ko ran mi puite chu rombung som pani chang som pani thu bei seina ko nga chuan lom ula sheom tur na ko nga chuan chel ula trong trai na ko nga chuan trong trai fan ula ti in trong trai turangen na le foina thu chua hi an siam zui ngal ani pastor gumu iona hi sarkar pompui kauran three self charges zom du lo zinga mi ani a pastor voicen tak mai ani kumsang ni som pariata joint statement by pastors a declaration for the sake of the Christian faith ti sign tu te zinga pakhat ani a hay wang hian voi tam tak police te vole ko atok fo to ngeng he ani Sunshine Reform Church member man tok tele har sana tam tak kara China rama Kristian omte tan itong trayang u Popular News journalina tarlan danin Israel rama kumsang khat jan hi zeta upa in ro pui tak lai chu ani Archaeologist te chuan Israel ram thanglam de gave thalera lei hnuai in sakdang lam tak an mu chuaka kumsang khat jan hi zeta upa ani ni pui kholum dona konga pui tuan in Associated Press chuan atarlang he building hian negev bila cheng mi ho sa te nun apholang nin an ram thil hlui lama thu nei tu te chuan tholeni khan an soi he thil mu chua hi beduin khopui rahata an mu chu ani a kumzabi pariat na emo kumzabi pakwa na emo Islam sa khua hun masalama mi ani ti thu nei tu te chuan an soi Wan zau tak la in ro pui tak hi man laya ram nei tu ho satak chena mun nia ngai ani a in ro pui tak lai chua chuan huan anaya chu chu sawat thlang mai siam ani a pindan enge mozat a in zar phar bok ani athale elam pakhata pindan bang le chuat chu lemziak manga chei ani a ale lama pindan te chu chang urna thuk omna sak ani chu chu ei rong bola ta na man ani ber chei moi thleng le no ke then khat po an mu chuak bok ani ma se chu in ro pui tak dang lam na ber chu lei hnuai lung in do zom chung nei om chu ani chu chuan bo ruak lum le vot lu tuk tur awong thei ani in chung omna pindan hon le kha thei hian chulai hunami te in tur tuida na le tuizem lian tak omna panna ani in le huan moi tak tak le in hnuai lei chung ker pindan dang lam le thei hil thei lo te chuam anei tu hui te ho sakna atilang chiang le a anei tu te din mun sang tak le ho sakna wangin an in ti hlimna tan in ro pui tak tak han sak thei pa ani ti im lai chuak tu pola an director chuan thu chua siamin a soi Israel Antiquities Authority IAA director Ellis Escosido chuan he thil mu chua hian tual chung mi te zinga ngai venna le phurna a thlen ni na soi tin IAA le Bedouin Development Authority chuan an thil mu chua te chu von hima mi puima pholan an tumbok neim Escosido chuan a soi IAA chuan mi puitan a thlona entir ani tur thu a soibok ani